ndabahaye mwiriwe mwese canke mwaramutse bivanye no burumwe aherereye banywanyi mudateba kubana natwe ngaha kuri imbonesha kure imwe rudende bakeza amakuru atosoye abarabana n'umutekano politiki ubanye n'amakungu ndetse n'ubuzima bwa munsi bw'abanyagihugu. Turi ku muyingamo uwo kuri uyu munsi wa gatandatu w'indwi kwigenekerezo rya 25 gitugutu 2025 tugiye kubagezaho amakuru akomeye aho turi buhere Uvira tukababwira ko bimeze gute. Mujyi wa Uvira hongeye kubaho kwisona mu gukomeye cyane hagati y'ikitwa Wazalendo n'igisirikare cy'u Burundi kuri no munsi, kandi turabyumva mu buryo bwiramvuye turebe uko biri kugenda no gwangana gukomeye hagati y'igisirikare cy'u Burundi ndetse n'Abazalendo. Turareba ico bapfuye ese bigenze gute n'igiki batari kumvikanaho. Turaza kandi no kujya muri Warikare ahari kuvugwa aya makuru kumvikana imirwano ikomeye cyane mu duce twa Warikare dutandukanye. Ni nyuma yuko icyama cy'intare za Sarambwe cyangwa M23 bari batangiye kohereza abasirikare mu mihanda myinshi itandukanye ya Warikare. Turabyumva mu buryo bwiramvuye turebe imisozi itandukanye iri kwiraberaho ama operation akomeye. Turaza kandi no kubabwira ko andi makuru akomeye akomeje kugenda agarukwaho nuko Kisekedi yaba yamaze kwirukana burundu abagenerali barangajwe imbere na General Christian Songesha. Turaza kureba rero ibiriko biratangazwa kuri iyi ngingo. Turaza kandi no gukomeza amakuru tujye mu bice bitandukanye. Turaza kubabwira uko igoma bihagaze aho rero naho kuri ubu bimeze gute. Muri Nyiragongo cyane mu mujyi wa Goma ibintu bikomeje kuba bibi cyane nyuma yuko umutwe wa M23 ukomeje gukora imisada ikomeye cyane yo gukora imikwabu yo guhiga ikitwa Wazalendo ndetse n'aba FDLR baherewe. Turareba iyo operation Safisha Muji izasarambwe zatangiye mu gisagara cya Goma. Tuze kubabwira ibiriko biragenda biba. Turaza kandi guhita tunareba ibijyanye n'ibiri gutangazwa aho abarundi bari gushinjwa ibidasanzwe mu bice bitandukanye by'umwihariko bituyemo abanyamurenge. Turaza ro kureba ibaruwa ifunguye uyu muryango w'abanyamurenge wandikiye umunyamabanga mukuru wa Loni Antonio Guterres by'umwihariko izanditswe ku igenekerezo rya 22 gitugutu 2025 aho bagaragaje ko mu misozi miremire n'imigufi y'umurenge batuyeho muri Kivu y'Amajyepfo akomeje kugenda hagera ingabo nyinshi z'abasirikare b'u Burundi. Turaza kuraba ibiko biragenda bitangazwa. Turi buze kandi no kujya muri Masisi turaza kubabwira ko bizifashe gute. Situation ni hatari muri teritwari ya Masisi. Ubu uduce twinshi dutandukanye hongeye gukorwa deployment zidasanzwe ku ruhande rw'icyama cy'umutwe wa M23. Turaza kumva ibijyanye n'izi deployment zikaba rero ziri kuba mu gihe amakuru dufite twamaze kwakira aragaragaza ko kuri ubu ruhande rwose rwamaze kwitegura kurwana ubudasubira inyuma. Ibyo rero tutatinya kuvuga ko ari intangiriro y'imirwano ikomeye, bikaba rero binashimangirwa niberutse gutangazwa na M23 idaciye ku ruhande yavuze ko ari ingumi ku ngumi. Ibi bikaba rero bivuga ko hagiye kubaho imirwano ikomeye, yewe ntatinya kuvuga ko ishobora kuzarenga indi yose yigeze iba. Turaza ro kubyinjiramo mu buryo bwiramvuye turabiri ko biragenda bigaragara mu bice bimaze iminsi biramo imirwano ndetse n'uko imyiteguro ihagaze, aho bitangazwa ko Burundi nabwo bukomeje kugenda bukora ibidasanzwe. Ni mu gihe kandi Patrick Muyayo umuvugizi wa leta ya Kinshasa nawe yashinje mu 23 ibidasanzwe yagize ati tuzerega ku gahenge kandi tuzi urimo kwica abantu Igoma na Bukavu. Turaza kwinjira mu biriko biratangazwa n'uyu mu diplomate akaba rero n'umunyapolitiki ukomeye uri kuvuga ibidasanzwe biriko biragenda biba. Turi buze kandi gukomeza page amakuru yacu tugira Rubero. Turaza kubabwira ko byifashe gute. Indi operation ikorewe i Lubero ahitwa Uhevi hafi kiyaga cya Edouard, aho igisirikare cya Republika Demokarasi ya Kongo kigabye igitero giturutse ahitwa mu misozi yegereye Mbungwe hari hafi neza n'amashyamba Ibeni. Turaza kubyumva mu buryo bwiramvuye turabiri ko biragenda bigaragara. Ni umujyi ukomeye
wanditseho amakuru aremereye arabana n'umutekano, politiki, ububanyi n'amakungu ndetse n'amakuru abagezweho y'ubuzima bwa munsi bw'abanyagihugu. Tugiye rero kurebera hamwe operation de stabilisation uko ihagaze mu bice bitandukanye kuva ibunagana kugera ikavimvira. Turaza kubabwira kandi akazi gakomeye kari gukorwa na Demiap yifashishije imodoka ndetse n'indege mu bijyanye n'ubutasi mu gukusanya amakuru mu birindiro bya M23 ndetse no mu misozi itandukanye. Turaza kandi kubabwira le groupe tactique turebe biriko biragenda bibabye bijyanye na neutraliser les positions ennemies, turebe uko biragenda vyibonekeza. Turababwira kandi biriko biragenda bigaragara nk'imyiteguro ikomeye mu bice bya Kasheberi, Rukweti, Nyarushyamba na Mpeti ari kugaragara civile prise en pillage, bitangazwa ko abaturage bari hagati y'imirwano. Turabwira rero ibijyanye na mouvre de évitement arienne, turebe couverture naturelle, ubwirinzi karemano abaturage bariko barakoresha muri ibi by'indwano biriko biragenda biba. Banywanyi muze tubane kuri page ikomeye turabi kugenda bivugwa ndetse n'ibiri kugenda bibanga. Tubashyikiriza amakuru aremereye y'abarabana n'umutekano, politiki, ububanyi n'amakungu ndetse n'ubuzima bwa munsi bw'abanyagihugu. Kuri uwo dukurikiye bwa mbere hitushonda sabone ntuzongere gucika ukundi n'amakuru ndetse n'ibindi biganiro tubashyikiriza ngaha. Reka turamvura inkuru yacu duhereye ku bijyanye n'imyiteguro ya buri ruhande, aho rero guhera ubu igitero cyabo kizajya gisubizwa ikindi. AFC nuko itangiye ni mu gihe rero uruhande rwa leta ya Kinshasa n'urwa AFC bongeye gushinjanya kurenga ku masezerano yo kubahiriza gahenge nyuma y'imirwano ikomeye yavuzwe mu ndwi iheze mu ntara ya Kivu y'Amajyaruguru na Kivu y'Amajyepfo. Urugamba rwarakomeye. Mu kiganiro n'abanyamakuru hari ku wa 4 w'indwi ku igenekerezo rya 21 ndetse na kabiri hose imirwano yari ikomeje kuko babigarutseho mu biganiro bagiranye n'itangazamakuru. Nkuko rero ibigaragara mu kiganiro n'abanyamakuru igoma, M23 yavuze ko Kinshasa idashaka amahoro kandi ko guhera ubu bagira bati tuzajya dusubirisha igitero cyose ikindi. Patrick Muyaya, umuvugizi wa leta ya Kinshasa, nawe ku wa 4 yashinje M23 aho yabwiye abanyamakuru ati tuzi urenga ku gahenge kandi tuzi urimo kwica abantu igoma ni Bukavu. Akaba rero ari ibyo yatangaje, benshi bashingira bavuga ko bigiye kuvamo imirwano ikomeye. Nkuko rero benshi bakomeje kugenda babivuga ndetse banabigarukaho bakavuga ko ibikomeje kugenda bigaragara ni imirwano ikomeye. Hari ku wa 2 no ku wa 3 imirwano hagati y'abazarendo na M23 mu duce twa Masisi na Warikare muri Kivu y'Amajyaruguru yatumye abantu benshi bava mu zabo barahunga. Nkuko ibinyamakuru bitandukanye byagiye bibivuga, imirwano yongeye kubura mu gihe mu minsi ishize ibiganiro by'Doha muri Qatar intumwa za M23 n'iza Kinshasa zumvikanye gushyiraho urwego rugenzura yubahirizwa ry'agahenge kumvikanyweho muri Ruheshi 2025 kugeza ubu katarigera kubahirizwa habe na gato. Ku wa 4 Corneille Nangu kuri ishami rya politike rya Alliance Fleuve Congo yabwiye abanyamakuru igoma ko Kinshasa n'abafatanyabikorwa bayo bafunze amayira yose mu gace ka Minembwe bagateza inzara yiyongera ndetse hubitero ku baturage b'abasivili. Nanga arashinja Kinshasa kurenga ku masezerano atandukanye yemerewe idoha ati vyerekana ko ubushake bwa Kinshasa bukomeje kuba iyo ntabwo intego yabwo no kwihambira ku gisubizo kimwe cya gisirikare kuri aya makimbirane. Nanga yashinje ingabo za leta ya Kongo ibitero by'indege byibasiye abantu mu bice bituwe cyane n'abasivili no gunyura amasezerano y'agahenge bikorwa mu mvugo za diplomasi, avuga ko ari agakingirizo. Mu kiganiro n'abanyamakuru Kinshasa ku wa 4 bwana Patrick Muyaya yavuze ko mu masezerano Washington hamwe n'ibimaze kumvikanwa idoha byose ari intambwe zirimo guterwa. Avuga ko nyuma y'uko impande zombi zumvikanye guhanahana imfungwa, kubahiriza agahenge n'urwego rushinzwe kubigenzura, atangaza ko kuba AFC ikomeje gushinja uruhande rwa leta gunyura ibyo bumvikanyeho atari byo.
asa n'usubiza ku bivugwa n'uruhande rwa M23. Moya yagize ati intego y'ibyo bavuga ni ukuyobeza abantu uko biri kose, tuzurenga ku gahenge ntabwo twasubiza kuri ibyo bintu bidafite ishingiro. Yongero ati tuzurenga ku gahenge uwica abantu Goma ni Bukavu, tuzuwica abantu Rucuru, tuza abatera ubwo bitangazamakuru. Twebwe turi kwibanda ku gukora ibyo buri ruhande rwacu rusabwa kugira ngo birimo kubera i Washington DC ni Doha bigende neza. I Washington mu ndwi iheze intumwa za Kigali na Kinshasa zongeye guhura ku nshuro ya gatatu ziganira nanone ku bigomba gukorwa mu kurandura umutwe wa FDLR n'u Rwanda rugakuraho ingamba zarwo z'ubwirinzi. Kinshasa irashinje Kigali kuba inyuma y'umutwe wa AFC M23 mu gihe Kigali nayo ishinja Kinshasa gufasha umutwe wa FDLR urwanya ubutegetsi bw'u Rwanda. Moya yaravuga ko mu biganiro hagati ya M23 na Kinshasa birimo kubera i Doha, ubu birimo kuganira ku mpamvu shingiro z'amakimbirane. Ati i Doha dutegereje kumva imyanzuro, ubu ntimukwiye guha umwanya ibindi birangaza mu kumva akandi muzakomeza kumva. Akaba rero ari ibyatangajwe mu gihe ku mirongo y'imbere y'urugamba abana barigizwe inyuma, abagore n'abana bararira yo kwarika. Byifashe gute? Reka twinjire ku mirongo y'imbere y'urugamba twumve umutama wahageze atubwire ibiri ko biragenda biba. Tuyahere mu bice bya Warikare bigenze gute mutama? Mujyi wa Uvira hongeye kubaho kumvikana imirwano ikomeye cyane mu duce twa Warikare dutandukanye. Ni nyuma y'uko icyama cy'intare zasarambwe cyangwa M23 bari batangiye kohereza abasirikare mu mihanda myinshi itandukanye ya Warikare, aho bari bafite gahunda yo guhangana bikomeye n'umutwe wa M23. Ni Warikare rero yumvikanyemo imirwano ikomeye yaje gusakiranya icyama cy'intare zasarambwe hagati n'igisirikare cya Repubulika Demokarasi ya Kongo. Ibi bibaye nyuma y'uko ku munsi w'ejo FARDC yari yohereje abasirikare benshi cyane mu duce twinshi dutandukanye twa hano muri Warikare. Ibice rero ku ikubitiro byumvikanyemo imirwano biravuga yuko agace kitwa Busisi kari hagati ya Nyenzira ndetse n'ahitwa Turakwa hafi y'umuhanda route nationale 501 ndetse n'umuhanda route nationale 3 uva ahitwa Kabamba werekeza Itebero ndetse na Nyenzira. Aha rero Busisi niho biri kuvuga yuko humvikanye imirwano nyuma yuko bivuga yuko uyu mutwe hari abasirikare bari bavuye za Musheko, abandi bavuye ahitwa Masingu, hakaza kubaho guhangana ndetse kandi no guhatana mu buryo budasanzwe budasubirwaho. Ni urugamba rero ubona yuko rukomeje kugenda ruhindura isura mu misozi ya hano muri Warikare, nyuma yuko n'ubundi uyu mutwe ukomeje kugenda usatira ibice byinshi bitandukanye by'i Warikare, ndetse kandi ari nako FARDC nayo iri kuzana ingamba nyinshi mu bice bitandukanye bya hano muri teritwari ya Warikare, aho ubona yuko ibintu byazambye ndetse kandi aho ubona yuko ibintu byakomeye cyane bitandukanye n'uburyo twabibonagamo umunsi ku munsi ndetse n'isegonda ku isegonda. Ni operasiyo rero ziri gukorwa, navuga yuko ari operasiyo za kinyamwuga, ni operasiyo ziri gukorwa, navuga yuko ari operasiyo ziri gutungurana cyane ukurikije buryo ki urugamba ruhagaze, ukurikije buryo ki intambara ikomeje kugenda igaragara mu bice byinshi bitandukanye mu bice bya Warikare. Byanatumye kandi FARDC yongera no kudeployinga abasirikare ahitwa Mubamba ndetse kandi banadeployinga ahitwa Iseya na Taweza, nyuma yuko n'ubundi uno mutwe ukomeje kugenda usatira ibice byinshi bya Warikare, ndetse kandi nyuma y'imirwano yabereye mu gace kitwa Busisi. Navuga yuko ari agace kari strategique kegereye centre ya Warikare ndetse na Warikare mu mujyi ndani ya ndani. Ibiro ni ibiri kwa Mujovira naho habereye imirwano ikomeye hagati y'abazarendo ndetse n'igisirikare cy'u Burundi. Mutama byatangiye gute, birangiye gute kugeza ubu? Mujyi wa Uvira hongeye kubaho kwisonamo gukomeye cyane hagati y'ikitwa Wazalendo n'igisirikare cy'u Burundi kuri uno munsi, kandi byongeye kuba bitunguranye cyane nyuma y'uko igisirikare cy'u Burundi guhera ku munsi w'ejo twari twatangiye kubona bohereza ingabo nyinshi ndetse kandi n'ibikoresho byinshi mu mujyi wa Uvira. Ariko igiteye ubwoba kandi gitangaje nuko umujyi wa Uvira aka kanya urusaku rw'amasasu rukiri kumvikana cyane. Ikitwa abawazalendo ndetse kandi n'abasirikare baba FDLR bari kwisuranamo ku rwego rudasanzwe, aho biri kuvuga yuko ibi biri gukorwa cyane ku ruhande rw'abawazalendo. Abenshi muri bo bamaze gushyirwa ku rutonde rw'abagomba guhagarikwa ku mirimo yabo yo ku mirongo imbere ku rugamba. Ni nyuma yuko ngo FARDC yaje gusanga hagati mu kitwa wazalendo cyangwa se muri FARDC harimo ibikorwa bibi cyangwa se harimo ibikorwa bidakwiriye cyane ku migenderere
cyangwa se ku ntego zikomeye z'iki gisirikare cya FARDC, aho ubona yuko ibintu byahinduye isura. Ku ikubitiro rero agace kitwa Kirungu kumvikanyemo icyitwa imirwano ikomeye cyane hagati ya Wazalendo ndetse kandi n'uruhande rw'igisirikare cy'u Burundi FDNB, bikavuga yuko kandi ibi byose biri gukorwa ku ruhande rw'igisirikare cya FARDC cyangwa se na FDNB, nyuma yuko uri kubona yuko rwose ibintu byazambye ndetse kandi ubona yuko ibintu byakomeye cyane nibikomeje kugenda bihindura isura. Benshi ibibazo batise ibi bintu biraza gufata uruhe rwego, biraza gufata irihe zina, ko bikomeje kugenda biba bibi cyane. Ariko rero nubwo uku kwisubiranamo kwabayeho, igisirikare cy'u Burundi cyo gikomeje kohereza abasirikare mu mujyi wa Uvira mu duce twinshi dutandukanye. Deployment zo ziracyakorwa ndetse kandi zikaba ziri gukorwa uko umunsi ugenda uzaza undi, aho biri kugaragara yuko ibintu bikomeje kuzambanitse kandi bikomeje no kugenda bihindura isura uko umunsi ugenda uzaza undi. Nibikomeje kuba ikibazo rero, nibikomeje kugenda bigaragara. Nyamuneka ndababwiza ukuri ko umujyi wa Uvira wo uragiraniwe, umujyi wa Uvira wo urakomerewe uko umunsi ugenda uzaza undi, ndetse kandi urabona yuko rwose igisirikare cy'u Burundi kitari kumvikana na Wazalendo kuri deployment bari gukora. Duce twinshi bari kudeployingamo abasirikare turimo aba Wazalendo, biri kuvuga yuko impamvu Wazalendo barakaye nuko bari kubirukanamo hanyuma bakashyira abasirikare b'Abarundi. Ngaye nguko rero biri kubera mu gice cya Uvira, ni mu gihe kandi mu misozi yo muri Nyiragongo naho rwambikanye. Nyiragongo bimeze gute Mutama? Muri Nyiragongo cyane mu mujyi wa Goma ibintu bikomeje kuba bibi cyane, nyuma y'uko umutwe wa 23 ukomeje gukora imisada ikomeye cyane yo gukora imikwabu yo guhiga icyitwa Wazalendo ndetse n'aba FDLR bahere mu bice byinshi bitandukanye. Byatumye uruhande rw'abaturage bari batuye mu duce twatangiye gukorwamo imikwabu myinshi cyane bavuga bati kandi nyamara imirwano cyangwa se intambara ishobora kuba yakongera ikubura mu bice byinshi bitandukanye bya hano mu mujyi wa Goma ukurikije buryo ki situation ihagaze, ndetse kandi ukabona yuko ibintu bikomeje kuzamba, ukabona yuko ibintu bikomeje kugenda bikomera cyane hano mu bice bya Nyiragongo ndetse kandi no mu tundi duce dutandukanye twa hano mu gihugu cya Repubulika Demokarasi ya Kongo. Ariko ku ikubitiro Goma urabona yuko abaturage abenshi muri bo hari uduce turimo umutekano, ariko nanone hakaba n'uduce navuga yuko turi kugaragaramo ibibazo byinshi cyane bitandukanye kandi byiganjemo cyane ubudasa bw'uko abaturage ibibazo batese koko niba ibice byacu birimo umutekano. Ni ukubera iki ihuriro ry'igisirikare cya Repubulika Demokarasi ya Kongo bakomeje kukikeka yuko cyaba rwose cyaba kikiri hano mu mujyi wa Goma, ndetse kandi abaturage bafite ubwoba bitewe n'ibikorwa bitandukanye bishingiye ku bikorwa byinshi biri kugaragara cyane by'imisada cyangwa se imikwabu iri gukorwa n'uruhande rw'igisirikare cya Repubulika ku ruhande rw'igisirikare cy'umutwe wa 23. Ubu rero urabona yuko ibintu byazambye, urabona yuko ibintu byahinduye isura muri no mujyi wa Goma. Ikikango n'ikishimuka Katindo, Rusayo, Rutoke ndetse kandi mu byiciro byinshi bitandukanye abasirikare umutwe wa 23 bakomeje kudeployingwa mu misozi myinshi itandukanye ya hano mu mujyi wa Goma, kandi ubona yuko ibi byose biri gukorwa mu buryo busanzwe bwa kinyamwuga kandi bwiganjemo ubudasa hano mu mujyi wa Goma, kandi bikaba biri gukorwa umunsi ku munsi n'isegonda ku isegonda cyane kandi ibice biri kudeployingwamo abasirikare n'ira misozi ya Zabukumu, Kayembe, bivuga yuko yafatiwemo ibikoresho byinshi nyuma y'uko 23 ikoze mu kwa mu mujyi wa Goma. Urabona yuko rwose ibintu bitoroshye muri rusange. Ngaye nguko nibiri kubera muri ibyo bice. Reka duhite tujya mu bice bizo muri teritwari ya Masisi naho twumve. Situation ni hatari muri teritwari ya Masisi. Ubu uduce twinshi dutandukanye hongeye gukorwa deployment zidasanzwe ku ruhande rw'icyama cy'umutwe wa 23, bikanavuga yuko kandi ibi byose biri gukorwa navuga yuko biri gushingiye cyane ku kikango uyu mutwe ufite, nyuma yuko biri kuvuga yuko ari operation simusiga iri gutegurwa n'uruhande rw'igisirikare cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo mu bice byinshi bitandukanye bya hano muri teritwari ya Masisi. Ukurikije buryo ki situation ihagaze, urabona yuko ibintu bikomeje kuzambanitse kandi urabona yuko ibintu bikomeje kugenda bikomera cyane uko umunsi ugenda uzaza undi. Ubu rero uduce twinshi turi gukorwamo deployment hano, imisozi ya za Kazinga, ya misozi ya za Karambi, ya misozi itandukanye ya hariya za Kimoho, iriya misozi ya za Burora, Mahanga, Bihambwe hongeye gukorwa deployment ahangaha. Kandi ibikorwa deployment ni kugira ngo n'ubundi FARDC ngifungirwe amayira ku basirikare biri kuvuga yuko bari gutegura operation
ya advance kugaba ibitero ku mutwe wa 23 baturutse iwarikare. Urabona yuko rwose ibintu bitoroshye, umutwe wa 23 byanga bikunda hari ikintu uri gutekereza kidasanzwe gishobora kuba cyaba kigiye gukorwa n'igisirikare cya Congo FARDC ndetse kandi no ku ruhande rw'abafatanya bikorwa babo. Ukurikije buryo ki situation ihagaze, ukurikije buryo ki ibintu bikomeje kuzamba ndetse kandi ibintu bikomeje kugenda bikomera cyane uko umunsi ugenda uzaza undi, ndetse kandi uko bihinduye isura niko abaturage bavuga bati kandi nyamara wenda uko turi kubibona cyangwa uko turi kubitekereza cyane ku ruhande rwa FARDC bari kongera ingufu, birashoboka yuko umutekano wacu wahungabanywa. Ubu rero nakubwiza ukuri ko ibice bya Masisi byegereye Warikare n'abaturage benshi bafite ikikango, nubwo 23 ikora ubukangurambaga ice mu baturage ibwira bati muye mutuje, FARDC ntabwo izadukura bino bice, ariko urabona yuko rwose ubwo bari bwinshi hashobora kuba hagiye kuba ikintu kidasanzwe muri uno mujyi wa Goma. Ukurikije buryo ki situation ihagaze aka kanya, ukurikije buryo ki situation ari hatari. Ngaye nguko ni mugiye muri Rubero naho biri kuvugwa ko bimeze gute? Indi operasiyo ikorewe i Rubero ahitwa Uhevi hafi ikiyaga cya Edouard, aho igisirikare cya Repubulika Demokarasi ya Kongo kigabye igitero giturutse ahitwa mu misozi yegereye Mbungwe yari hafi neza n'amashyamba Ibeni. Ibi bikozwe kandi n'uruhande rw'igisirikare cya Repubulika Demokarasi ya Kongo, aho bashakaga kwataka icyama cy'intare zasarambwe mu misozi yano muri teritwari ya Rubero cyane cyane. Bibi kandi bikavuga yuko FARDC ibikoze kugira ngo iharure amayira akomeye cyane yo kugira ngo iyira misada bashaka guturutsa ikabiyebo cyangwa se ibutembo ngo ikorwe cyangwa se ibintu bikorwe mu buryo bwabo bwa kinyamwuga. Ukurikije buryo ki situation ihagaze, urabona yuko ibintu bikomeje kuzambanitse kandi urabona yuko ibintu bikomeje kugenda bihindura isura uko umunsi ugenda uzaza undi. Intambara yakomeretse kandi intambara hinduye isura mu buryo butandukanye twebwe nubwo twatekerezaga. Ni urugamba rero ubona yuko rushobora kuza gukomera cyane ukurikije buryo ki situation ihagaze, ukurikije buryo ki ibintu bimeze hano muri Rubero. FARDC yo iracyashaka gushotora cyangwa kwataka uyu mutwe, ni mu gihe kandi uno mutwe nawo wamaze gucibwa amarenga yuko FARDC nayo iri gushaka kwambura 23 misozi ya Kishambiro, Katiri, Migeri ndetse kandi na birabirindiro byabo bya Arimbongo byo muri Rubero. Urabona yuko ibintu bitoroshye kandi biravuga yuko n'imisada y'abasirikare ba FARDC myinshi muri yo iri kuzanwa, hari kuzanwa abacancuro bamaze gukitwa ibutembo mu bice byinshi bitandukanye. Ni urugamba ubona yuko buri segonda agace ku kandi nubwo tubigarukamo ndetse kandi bikenda kugirana isano, ariko uko umunsi ugenda uzaza undi situation y'intambara hano ku butaka bwa Kongo urabona yuko iri kuzamo ubudasa bwiganjemo ubudasa, ndetse kandi situation ishobora kuza kuba hatari sana ukurikije buryo ibintu bihagaze muri rusange kuri uyu mwanya ndetse kandi n'uburyo ibintu bihagaze muri rusange. Urabona yuko Rubero rwose nyuma yuko habere imirwano ahitwa muri Uhevi, igisirikare cy'umutwe wa 23 cyatangiye kudeployinga mu misozi myinshi itandukanye, Migeri, Katiri na misozi ya Kishambiro. Boherejemo abasirikare benshi cyane bica amarenga yuko intambara ishobora kuba yahinduye isura muri bino bice mu buryo butandukanye nubwo twebwe twatekerezaga. Gaze gute ni igiki kidasanzwe kiri gukorwa? Reka twumve umutama tubwira Ido Nido. Ndukanye umutwe wa Twirwaneho umaze iminsi ugenzura ukontorora, ariko bikaba bigaragara neza yuko basatiriwe bikomeye cyane n'abarwanyi cyangwa se abasirikare b'igisirikare cy'u Burundi. Nukuvuga ngo bwana mumenyesha makuru ndakumenyesha ko zatangiye kubyara amahari cyangwa se byatangiye gukomera mu bice bitandukanye bya Mwenga, mu bice bya Fizi, mu bice bitandukanye bya Mikenye, Minembwe ndetse na muri za Bibogobogo ahitwa mu by'ukuri za Gatenga, ahitwa za Nyamara, ahitwa za Ruheshi ndetse n'agace kitwa Mikarati. Nukuvuga ngo ubu tuvugana ingabo z'Urundi zari zakomeje kugenda zirundira muri ibi bice cyangwa se mu misozi bikikije. Biravugwa yuko zari zanarangije guhereza umutwe wa Twirwaneho ngo kuba yarangije kuva muri Mikenye amasaha make rwose ngo bari bayabahaye. Ndakumenyesha ko Twirwaneho nayo ubu tuvugana yariye Karungu. Abasirikare bagera kuri 700 boherejwe muri ibi bice bya Sud Kivu, barimo abarwanyi ba 23 ndetse n'abarwanyi ba MRDP Twirwaneho. Amakuru ari bwana mumenyesha makuru nuko abangaba ngo bagiye kurwana intambara ikomeye cyane, bakarwana n'aba Barundi ndetse n'abasirikare ba leta ya Congo FARDC bari gushaka ngo kubagaba ibitero kugeza igihe bazafatira umujyi wa
ubundi ngo bakagira gute, bakabana nabi. Niko umwe mu bayobozi yavuze avuga ati nyamara mushaka mwakwigirayo kuko nidushaka turabasubiza inyuma kandi turagera no mu Buvira, nitumara kugera muri Buvira tuzabana nabi. Rero ubwo situwasiyo irakomeye cyane, biragaragara neza yuko ibintu bigiye gukomera kuko nk'ibirindiro biri za Biraro mbiri, ibirindiro biri nko mu birometero nka 5 rwose uvuye muri Mikenke by'Abarundi, biragaragara yuko isaha n'isaha ushobora kujya kumva byagabwemwo ibitero cyangwa se nanone nabo bagatangira ibitero. Birakomeye cyane muri Sud Kivu. Rero turacyakomeje kugenda mu by'ukuri tureba, turaza kubabwira icyaba kijya mbere mu makuru y'ubutaha. Reka rero duhite tujya ni Masisi. Turi kuvugana muri teritwari ya Masisi, ibintu byahinduye isura cyane cyane hano mu mujyi wa Kazinga mu murenge wa Oso Banyungu muri teritwari ya Masisi muri Kivu y'Amajyaruguru. Ibintu byongeye guhindura isura. Uruhande rw'igisirikare cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo bakomeje kugaba ibitero bikomeye cyane hano muri teritwari ya Masisi. Rero ibi byateye ubwoba bukomeye cyane abaturage batuye muri teritwari ya Masisi mu bice byinshi bitandukanye, aho kwikubitiro abaturage batuye muri teritwari ya Masisi abenshi muri bo batangiye no guhunga, cyane cyane abari batuye muri no mujyi wa Kazinga mu tundi duce dutandukanye twana muri teritwari ya Masisi. Ibintu bikomeje kugenda biba ikibazo gikomeye cyane. Ibi rero bikomeje kuba ikibazo gikomeye cyane nyuma yuko uruhande rw'igisirikare cya Repubulika Demokarasi ya Kongo bagabye igitero ahitwa Kazinga bakoresheje icyitwa imbunda ziremereye ku mutwe wa M23 hano ikazinga. Bikanavuga ko kandi uruhande rw'igisirikare cya FARDC n'ibindi bitero bari gushaka kugaba ku ruhande rw'umutwe wa M23, kandi bikavuga yuko ibitero bishobora kuza kwibasira uduce twegereye teritwari ya Walikale, cyane cyane ino misozi y'Abihambwe utibagiye imisozi ya Kishanga, utu dusozi twa Mifuti n'ira misozi ya Zaoso n'ahandi hatandukanye. Ibi rero byanatumye uruhande rw'umutwe wa M23 rukomeje kudeployinga abasirikare benshi cyane muri teritwari ya Masisi mu duce twinshi dutandukanye. Navuga yuko n'ubundi batari bafitemo abasirikare hano muri teritwari ya Masisi. Ni urugamba rero ubona yuko rutoroshye, ndetse kandi ni urugamba ubona yuko FARDC ikomeje guteguramo mu buryo budasanzwe kandi budasubirwaho, ariko nanone bijyana nuko uyu mutwe n'ubundi nawo wamaze kubona yuko teritwari ya Masisi ishobora kuba yabamo imirwano ikomeye cyane, cyangwa se ishobora kuba yabamo ibibazo bikomeye cyane. Byatumye n'ubundi uyu mutwe utangira kudeployinga abasirikare b'ina misozi ya hara kwa za Kashebere, mu misozi yegereye hara za Mahanga, mu misozi ya hara kwa Burora, mu misozi yegereye ahitwa Bukombo, mu misozi yegereye hara za Kazinga, mu misozi yegereye ahitwa za Kawonge n'ahitwa za Kahungu, hari hafi ya za Bihambwe, hafi imihanda National 529 za Matanda. M23 cyatangiye kwa deployinga abasirikare benshi nyuma y'uko n'ubundi FARDC ikomeje kugaba ibitero mu duce twinshi dutandukanye, by'umwihariko ino misozi ya za Kazinga uyu mutwe usanzwe ufitemo abasirikare benshi. Nibiri kubera rero muri ibyo bice, reka tujye n'ubundi kuri Axi Walikale naho umutamu tubwire Walikale ho byifashe gute kugeza ubu. Imisozi y'Iwalikale, igisirikare cya Repubulika Demokarasi ya Kongo ndetse kandi n'uruhande rw'abafatanyabikorwa babo uno munsi udasanzwe kandi udasubirwaho bamaze kudeployinga abasirikare benshi cyane, higanjemo abasirikare b'abakomando biteguye ngo kugaba ibitero ku ruhande rw'umutwe w'Intare Sarambwe, ariko bijyana n'icyitwa umucancuro wazanywe muri Walikale, cyane cyane iriya misozi yahitwa za Taweza, imisozi itandukanye yo muri Walikale yamaze kudeployingwamo abasirikare benshi cyane ku ruhande rw'igisirikare cya FARDC. Ni nyuma yuko kandi bivuzwe ndetse kandi byemejwe ku makuru ashingiye ku butasi bw'uruhande rw'igisirikare cya FARDC yuko ngo bamaze kumenya yuko umutwe wa M23 nawo ngo uri kugenda wegereza abasirikare mu duce twegereye aho iki gisirikare cya FARDC giherereye. Ubu rero abacancuro benshi muri bo bazanywe ahitwa za Kigoma, abandi bakitwa ahitwa za Kembe, Taweza, Wenga, Mutakato, Mubanda ndetse kandi no mu byerekezo bigana ahitwa za Iseya, Wenga no mu tundi duce dutandukanye. Ubona yuko FARDC ikomeje kugenda ideployingamo abasirikare benshi cyane mu buryo budasanzwe budasubirwaho, kandi ibi bikaba bikomeje
kugenda bivugwa kandi binagaragara uko umunsi ugenda uzaza undi. Ni urugamba rero ubona yuko rushobora kuza gukomera ndetse kandi rushobora no kuba ihurizo uko umunsi ugenda uzaza undi. Ku mirongo y'mbere ku rugamba operasiyo ziri gutegurwa ku ruhande rw'igisirikare cya FARDC zishobora kuba zagira ingaruka mbi kandi zikomeye ku ruhande rw'umutwe wa M23 uko umunsi ugenda uzahaza undi. Nyamuneka rero ubu ikiri kugaragara ni deployment cyane ku ruhande rw'abacancuro bari kuzanwa mu mujyi wa mu bice bya Warikare no mu tundi duce dutandukanye, ndetse kandi intwaro nyinshi ziganjemo Sukhoi 25 bivuga ko ziri gutegurwa kongera kugaba ibitero muri Warikare. Niyo situation iri Warikare, kandi na deployment mu misozi mu mutwe wa M23 rerimo cyane cyane ira misozi yunamiye mweso, cyane cyane ira misozi ya Karembe, ira misozi ya Marimo. Umutwe wa M23 uri ko deployingamo abasirikare nyuma y'uko bamaze kumenya yuko n'ubundi FARDC nayo yazanye abasirikare benshi cyane muri Warikare hano mu bice byinshi bitandukanye. Nibiri kubera rero muri biriya bice, reka tujye no muri Rubero naho tubwire Mutama. Tugeze aka kanya nuko icyitwa Butembo cyongeye kumenwamo icyitwa umusirikare mwinshi cyane ku ruhande rwa FARDC. Biravugwa yuko FARDC ikomeje kudeployinga abasirikare biganjemo abasirikare baba komando, hari kudeployingwa abacancuro cyane ngo hariganzwa ku Banyakolombia. Ubu rero kwikubitiro biravuga yuko iriya misozi ya za Mutiri, iriya misozi yegereye ahitwa za Butuhe, iriya misozi yegereye ahitwa za Mabarako, iriya misozi ya za Rubena, Mununzi, iriya misozi itandukanye yegereye ahitwa Mbuniya no misozi yegereye ahitwa za Kabasha utibagiwe Bunyuka, aha hose nakatwa FARDC yamaze kwazana abasirikare benshi cyane. Ubu gahunda FARDC ifite nta yindi ngo nukugaba ibitero bidasanzwe ku ruhande rw'umutwe wa M23 bakoresheje izi ndege ziri mu bwoko bwa helicopters cyangwa se kajugujugu. Ibi bitero bakabigaba ku cyama cy'umutwe wa M23 muri Rubero. Ubona yuko ibintu bishobora kuba byaba ikibazo ndetse kandi bikaba n'ihurizo ukukije buryo ki operasiyo ziri gutegurwa ndetse kandi ukukije buryo ki operasiyo zikomeje kugenda zigaragara uko umunsi ugenda uzaza undi. Ni urugamba rero ubona yuko ruja kuba ihurizo ndetse kandi n'urugamba ubona yuko ruza gukomera cyane. Niyo hatagize igikorwa ku ruhande rw'umutwe wa M23 kugira ngo bitegure urugamba, bashobora kuba babihomberamo mu gihe gitoya mu buryo butandukanye n'ubwo twebwe dutekereza, kuko FARDC yo yambariye urugamba ndetse kandi biranagaragara yuko umutwe wa M23 nawo wamaze kumenya n'ubundi yuko FARDC nta kiza iri gutegurira uruhande rw'umutwe wa M23 mu buryo budasanzwe kandi budasubirwaho ukurikije buryo ki urugamba ruhagaze cyangwa se ukurikije buryo ki intambara iri kugaragara mu buryo busanzwe bwa kinyamwuga uko umunsi ugenda uzahaza undi. Byakomeye ndetse kandi bikomeje kuzamba hano muri Rubero, kuko FARDC yo yamaze gutegura intambara itoroshye hakurikijwe abasirikare b'Abarundi ndetse kandi n'abacancuro bari kuzanwa i Butembo mu buryo buri kugaragara buri wese. Reka tujye n'ubundi Goma bimeze gute Mutama? Mujyi wa Goma rero biravugwa ndetse kandi biremezwa yuko uruhande rw'umutwe wa M23 bashobora kuba bagabanya amasaha cyangwa se bakayongera amasaha abaturage bagomba kuba bahagarikira imirimo, bagafunga amaduka cyangwa se n'amasoko n'urujya n'uruza rwo mu mujyi wa Goma, nyuma yuko umujyi wa Goma ku ruhande rw'isirikare cy'uno mutwe bamaze kumenya yuko FARDC mu migambi ifite harimo n'umugambi wo kwambura uyu mutwe ibice byose ugenzura bya hano muri Goma, cyane mu mujyi rwagati wa Goma, nk'uko amakuru akomeje kugenda agaragara. Ibintu bikomeje kugenda bikomeretse kandi bikomeje kugenda bizambazamba uko umunsi ugenda uzaza undi. Ni byinshi rero ubona yuko biri kugenda bitegurwa ndetse kandi ni byinshi ubona yuko biri kugenda bikorwa muri rusange mu mujyi wa Goma. Urabona yuko ibintu bitoroshye kuko umutwe wa M23 uri kuvuga uti ibi bintu bishobora kuba byadokumentarana cyangwa ibintu bishobora kuba byatuzambana mu buryo buri kugaragara buri wese, kuko ibintu bikomeje kuba ihurizo mu buryo budasanzwe. Bikavuga yuko rero AFC M23 bafashe ingamba zo kuba bagabanya cyangwa se bakongera amasaha abaturage bagomba kuryamiraho cyangwa se gufungira amaduka, amasoko n'utubari, bitewe nuko ngo abawazarendo benshi cyane bamaze kwisukanura no mujyi wa Goma ndetse kandi na za FDL zuzuyemo n'abasirikare bamwe na bamwe ba FARDC, hakurikije amakuru ari guturuka mu mikwabo gukorwa mu mujyi wa Goma umunsi ku munsi, hagafatwa abawazarendo bamwe na bamwe ndetse kandi hakanafatwa n'intwaro zihishwe munsi y'uburiri bw'abaturage batuye muri uno mujyi wa Goma buri munsi, uko situation iri kugaragara ndetse kandi
nuko ibintu biri kugenda biba bibi cyane muri uno mujyi wa Goma. Uko umunsi ugenda uzaza undi, urabona yuko bitoroshye kandi bikomeje kugenda bizambazamba uko umunsi ugenda uza haza undi. Ni umujyi wa Goma rero ubona yuko ukirimo ikibazo gikomeye cyane gikomeje kuba ihurizo uko umunsi ugenda uzaza undi, ndetse kandi kavuga yuko kwikubitira imisozi ya za Rusayo, ino misozi ya za Mugunga, by'umwihariko Goma yose cyangwa Nyiragongo yose ikikangwa n'ikijiko n'umutwe yuko FARDC ishobora kuba yagira gutya igatera n'umujyi wa Goma mu buryo budasanzwe cyangwa butatekerezwagaho hakurikijwe buryo ki imyiteguro yo muri n'umujyi wa Goma ikomeje kugenda iba myibi cyangwa se ikomeje kugenda yiyongera. Nibyo rero Mutama, reka dukomeze n'andi makuru tujye na Uvira naho hari ibiri kuvugwa. Tubwire Uvira bihagaze gute kugeza magingo aya? Naho tumaze iminsi twumva ibyaho ko ari ibintu bitari mu buryo byari bisanzwemo. Uvira turi kuvugana ibintu bikomeje kuba bibi, ndetse kandi bikomeje gukomera mu buryo budasanzwe kandi budasubirwaho. Ihuriro ry'igisirikare cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo ndetse kandi n'abafatanyabikorwa babo batangiye kuzana abasirikare benshi cyane mu mujyi wa Uvira. Ibi byatangiye nyuma y'uko uruhande rw'igisirikare cya FARDC bazanye impinduka nyinshi cyane z'abasirikare b'abajenerali bazanywe mu mujyi wa Uvira kuyobora urugamba mu buryo budasanzwe kandi budasubirwaho. Bikaba byakozwe nyuma y'uko uruhande rw'igisirikare cy'u Burundi ndetse kandi n'igisirikare cya Wazalendo aho bakomeje kugenda batumvikana cyane nyuma y'uko inshingano zo kuyobora urugamba muri no mujyi wa Uvira ndetse kandi no mu bindi bice bitandukanye no kuyobora operasiyo zitandukanye za gisirikare ku ruhande rwa FARDC byasaga nkaho byahawe uruhande rw'igisirikare cy'u Burundi, biza guteza rero inkeke ndetse kandi ikibazo gikomeye rero uruhande rw'igisirikare cya FARDC. Abasirikare benshi cyane badirishije babakuye mu mujyi wa Uvira babajyanye mu bindi bice bitandukanye bya hano muri Minembwe, ndetse kandi impinduka zidasanzwe uretse abajenerali bayoboye urugamba hanazanywe n'abandi basirikare b'intarumikwa ngo biteguye gukora akazi kadasanzwe muri no mujyi wa Uvira. Abona yuko umujyi wa Uvira ukomerewe ndetse kandi ugoberewe. Ubi rero byanateye n'ikibazo gikomeye cyane ku ruhande rw'igisirikare cy'u Burundi, kuko baravuga yuko ku ruhande rw'igisirikare cy'u Burundi hari bamwe muri bo bambuye inshingano mu buryo butunguranye. Ariko nanone baza kubwirwa yuko ku ruhande rw'igisirikare cya FARDC hari hatangiye kugaragaramo umwuka w'urunturuntu cyangwa se umwuka wo kutumvikana, yuko n'ubundi igisirikare cy'ubundi cyagiye gihabwa inshingano nyinshi cyane hano ku butaka bwa Repubulika Demokarasi ya Kongo. Cyane cyane rero ku ikubitiro abasirikare benshi uretse abo bajenerali bazanywe kuyobora urugamba mu misozi myinshi itandukanye hano muri Uvira. Ubu ngubu imisozi ubona yuko yatangiye kuzanwamo abasirikare mu mujyi wa Uvira ni mu bice bya za Kavimvira, ni mu misozi itandukanye ya hano muri hano za Kitara, Kirungu, imisozi itandukanye ya za Runingo, imisozi itandukanye ya za Kawezi ndetse kandi n'utundi duce dutandukanye. Ubona yuko twamaze kuzanwamo abasirikare benshi cyane ku ruhande rw'igisirikare cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo ndetse kandi no ku ruhande rw'abafatanya bikorwa babo. Ibi rero kandi bikomeje kugenda bikorwa ku ruhande rw'igisirikare cya FARDC, aho nakubwiza ukuri ko hagati mu gisirikare cya FARDC kandi ubona yuko ku ruhande rwa Wazalendo batakiri kuba deployinga cyane mu mujyi wa Uvira no mu bindi bice bitandukanye bya Sud Kivu, nyuma y'uko ngo babonye ko nta bushobozi bifitemo bwo guhangana cyangwa se kurwana umutwe. Reka rero duhite tujya no mu bivugwa muri Masisi turebe deployment uko ihagaze. Reka amakuru noneho tuyerekeze mu bice bya teritwari ya Masisi, ariko twerekera muri Warikare, aho ubu tuvugana mu gace kahitwa Kiyisi, ahitwa Kembe ndetse n'ahitwa Ishunga. Aho hose umutwe wa 23 warangije kuharunda abasirikare benshi mu bice by'ahitwa muri Taweza, kuri mu Mutako ya mbere ndetse na Mutako ya kabiri. Aho hose hari abasirikare. Mu gace kitwa Wenga hari abasirikare bavuye hafi neza ya Bulinga, bazamutseyo kugira ngo bajye kwataka ibice by'ahitwa Nyamiyanda ndetse n'ahitwa Mubanda, ubundi bazamuke berekeza muri ibice bya Warikare.
Warikare amakuru ahari biravugwa yuko igisirikare cya M23 ngo gishaka gufata ibice neza neza byegereye ku kibuga cya Pinga, ariko ubu igisirikare cya leta ya Congo FARDC nacyo n'abambari bacyo hafi na paruwase ya Warikare hano kuri biro regional ya DGM cyangwa se abashinzwe abinjira n'abasohoka barangije kwashyira abasirikare, mbese hafi kuri buri gikorwa remezo cyose navuga giteraniramo ubuyobozi cyangwa se inzego za leta barangije kwashyira abasirikare, kuko ahitwa kuri Skyborn hopitale ya Warikare centre neza neza mu mujyi wa Warikare bahashyize abasirikare benshi cyane ndetse n'imbunda. Deployment irimo iragenda igaragara kuri buri ruhande, mu by'ukuri bigaragara yuko barimo bararebana ayingwe isa n'isa, twajya kumva tukumva habaye imirwano, kuko nk'ubwo ngubwo hari abasirikare bamaze iminsi bitoreza mu ishyamba ryo munsi y'ahitwa muri Mombo Side muri Warikare, hafi ya Warikare centre cyangwa se aho bakunda kwita kuri Parcelle, nabo ngo bazamutse n'ubundi baje kwegera ibi bice bya santere neza neza mu kibaya cya Warikare, ariko usa n'uwerekera muri teritwari zo muri Sud Kivu kubwo umanutse route nationale nimero 3, aho hose hagiye hashyirwa abasirikare kuri route nationale, ku buryo ngo biteguye ko umutwe wa M23 igihe cyose waba watatse ushaka kuza gufata iyi Warikare bagomba kuwusubiza inyuma. Ngayo nguko rero banywanyi, reka dusoreze ngaha amakuru yacu yaragezweho. Cyo usabwa rero nta kindi wese ndasabone dukomeze tukugezaho amakuru tubategurira ngaha. Hasta la vista, tubagezaho amakuru arabana n'umutekano, politiki, ububanyi n'amakungu n'ubuzima bwa munsi bw'abanyagihugu. Hasta la vista.